Myntri badai pej ya katanar ka Koit ka Khiah ha ka jela uba AL hack mentah ka sengi ka arab sau terik ujemang ar hajar arpuwei ulalai ban Jurip ya ka CHC ha Sohra naga benta ban Pynkhreh ya ka te ka CHC kum ka isolation center naga benta gitu ki bayo positif COVID kat kendai. Ha kane ka jing Jurip jong te Myntri laisan ran lang do MLA ka Sohra constituency MLA ka Shela constituency CEM ka KHADC bat ki he na katanar ka Koit ka Khiah. Nakaliang utay Myntri haba ay jingkran hakamat kilat patay kubor uloong baga jing Pynkhreh nakabenta ka isolation center hakane ka CHC kalalong ka babit babiang kat kum ka jing don kam. Susu uloong ru kum baga long mentahi haba ya day baga jing yo positif ki breu hakane ka Sohra CHC kadang kiu kadang mi kisngi. Ula kenturu iki paiba ki bayo positif bakim day banting lanis ir Henry day ban supikir bat bu renti ya ki kendon belabu da ka sorkar lang baga tanat ka Koit ka Khiah. Paiba la pentip senga mentala don CTO na benda ketukam ban review dan benda ya ke corona care center dan tanam tak jonol kam jong vaksin badam tak wi di jonol kam di bede dan benda ban ai ngi ngeda nam da uli covid di Jepang ti layo ya ka ini kan benda kasi dan ka di joint director jong da health department di dalam ni di manager dalam ni doktor in charge di bede hendak ni Sohra dalam kan lang ni tinggal yo sibun di ke kan yo bede na benda ke jurut kam kuno na ngi ngeda ni ru na Jepang ting mending kong ke de ngi wangi ngi yang benda ke de na benda mangin bu no ya ka isolation ward tiga kali ka isolation ward kala biang mana dong sedong kedon ba lai jing Khiah benda dong susang no ada nang tab deng dan kam ki jing Pynkhreh kum jing Khiah bagi jurut kam kala biang belut di benda dong kam di keman por dia dah kelem jungi ke sorkar review meeting ba share the honorable chief minister bun senior bagi mendai ban up dia akan jumlah kam di man puar di gedung jumlah kam ke bede menyekun na mata umiu kenyang bimpak dengan om lu iki ba ayu de ban sanction no di man puar ru nang bakan ke kam ke di banyak semat mendai ban up adu ban nompang tidak ada ban Pynkhreh rupa dan benda ban ai di ngeda nak benda kini bapang di bestom dan dia dah tak jengnu ru ibangi di ban Pynkhreh lupa mendekam menap adu benda poi numpang jadi lana Pynkhreh ngai sotunat sibon dia doktor in charge nang ni dia manager joint director ki basim Khiah yang ni kam dekat lang bat kinong mi khawat ki jungi ki bedo dekat lang bat ni mentah si ki bayar don ga ju ka jingkit kli daga mentah ban ai ki jingi da daga mentah ki pai ba dia sakobe ding do yang gumu ga sno ni ki doktor lagi nong nikmat nge babun bahaki community sentaru penikian sentaru labun bahagi mang snom yang bagi beliau ki bang pam dan ka benda di hospital lane isolation harus tu jaga juki ya gitu ki beliau mondan ke jaga space jadi ke jaga biang hagila ki jong ki gisan dikani ru kan nang penyerap susu yang ke sarkar dan ke sarkar hi ban kene ri ti kam ri besuk bala ban biang ro i rekam dengi gilo ki badan bab bagi don kum gini dong kuat ki jungi ki beli jungi ki desi ki jungi ki don ru ki dong ba snong bedal snong ki bagi trail dekat bat ka sarkar dan tak jingrit ki jingbiang dan tak jurut kam jong ki jing jong pai ba mai kendu ha bangi kun dia ni yang Jepang dia ngit ba ka ki hoi kan nang kiu la nang long ka community spread wat ang niru ti nagaliang jong ki doktor in charge jong ni CC la le sibun ki kam bat Pynkhreh nam da jurut kam badang dan hiru ka tu ni ki jing duna yang bangila na bekan bagi ai bangila benda bangila ban pendap ki jing duna ke ba ki kum ka health department gaya kendu agak nega CEC. Kumulung muda yang ingin nang kiu dia COVID yang ni pokok Sohra civil subdivision. Dia wala kata ru ni di kerpat ru yang paiba tu ai baham kumsan banglaikan benda kadong bagi paiba lagi bayo yang positif kesu kim dai mentil. Namar ini positif case badai bomdan kedu simptom ladek syong yang ru kijam. Bukan bak ki case sampai ke recovery rate bukan mahal mana tiada kusyong be yang le ka self lockdown ni ladi self quarantine ni ladi yang asam ki babiang ke jaka le kim biang ke jaka ki wana isolation center ile check community isolation center kata har kan hirap iki ka syukur pat iki baro ba uni jumpa de ba bentim bukan bagi beliau ki bon ge poi ki jing smosi data na jing te dengan gerpat iki pai ba baro ngaru layo positif ladi namun cakap ada very infected positif dari ngam dan sistem tadi ngasung be yang tang hapok ka hadno si babu macam alajam
Di pai ba mengaker pot mengaker pilih ki borong ke pamik kiru bakim de bente. Tang lega jingting ru kala ban pai kena jing sorsi. Kim de bente ki kata. I doktor jungi dia layo positif. I doktor nombri. Meiru you don't have isolation shobe hiyeng ta hadir sipusi kata asing tu lajam. Yang ongi pai ba mendai bente. Ai kena berkata dengan dia mah kena juga thok mah kena medication fees kita di COVID keren mah itu kan ya lah ya soi dia bun bawat mangi apa konsumsi jungar mai kedua bun begini gitu ya. Nak kita lihat daun loong ba dan kaliang juga MHS. Mencua dengan MHS ngila adun tangkat tak ke amau ke labu lupa kat kum ka gipur ke bangla kat kum ka jengbu jeng benbet benbiang ke MHS. Mendang loong ba ngin le maksimum kebedai nam tak jeng dut jeng step ya kitu barok pai bak bergendu kum gede jeng e napo ka MHS kan cover lo kan MHS kan cover na MHS jadi berharap kan cover na MHS pe ngendi ben bu e jeng e ayo pai bak masih 100% 100% ngambil benong at least kat ke jeng e ke ba mencua ki cover maybe life 4% 100% kum no 60% 70% ke ben cover na MHS ban nomor ra ke jeng e ya ki pai bak kam tam lele ye gitu ki beduk ki bekerdu kami merora dengan undang jingnya